Arore soifua talaflava o talafoa le Radio Samoa. Wa saunora soi presidente o America J.D. Vance o loo iai ni nai vaenga o loo whaabo peo na whaatara noina ma whaataria fo ide io enga le di presidente i se marienga ma Iran a wanga i lumata mo whainga i tu e rua i le wha mautu wino se marienga e wha muta i roa le taua. Ta ua di pote le CNN na whana ane e Iran se miso i a Kuwait le asona nafi a sa whaalawlawengia le au penga. Ta ua fo se whamtaranga mai le militeria Iran e whapea ua whaiana rato o swainga i se no fuanga a vainga au a Amerika le military base. O whaidoa le whairau tusi o tupe a Amerika o Scott Bessent e whamoemoe umamadienga matutuunga ua whaia pe maria iai le presidente Donald Trump mai ia langolangoina. Ua whaasala e le Unia Europa, le company le temu, le e umia e saina. Whai mai le BBC ua tuuina iai e le Unia Europa whaasalanga lua se lau tolu se furulua miliona, mo le whaatawina o oloa e lamati ai o lau le whanau, e mai se charges e le lei. Whai mai le EU, ua le whamneina le temu, tūranga e peo na sira ma siaki le iai a afianga o nei oloa, ma afianga e ono iai mo tangata whaatau. Sa whaia mai su enga i le temu, taru mai o ke topa rua whirua sfulwha, wa whasiringi ai pesa au sia mana o ngā uma e te tawana iai i lalo tū la whono le atu Europa. Whai mai ere o fia le temu i le whai unga u whaia, ma lo sira nei tūranga o lo wāwano ane i le tū la whono mō la tau. Ua lapta ia whai pule, mai la tau e whai ngādwenga i ngādwenga whalawa i tele i au se tāria, ia whae tete, i le tala noina o whamatalanga whaarilo ma mata upu maa ale, a o iai lungo le ala tele e maise, i le vaitaule nei o le tele o le mau mata upu, e au fiai whamatalanga i lunga o au nanga i upenga ta whaelangi. O le whaatonua wao le ACO i Australia, o Lisa Alonso Love, na whaia le lapta inga lea le pōna pō, ma ia tā ua i o te tono ta vale, ua whautua ina le awale whaia i o ni tala noanga, e au fiai wha maunga maa ale. E ui o ta avale o lo koneti le interneti o lo maitawina e maa ale i tūranga whapea a o ta ua le whatonu o lo te le lava fo i le lamatianga lau tele. E au lava o na whaetete ai tangata uma o whaeroi le ripoti e rei rope o atu le rua whetoru sfurtasi wa tiri tele ta avale fo e whaonga ina masini whaona ponei e ono mawhai ai o na whaamawina tala noanga e whai ai tutonu o ia ta avale. Wa ia ina le French Constitutional Council le toe whetuna inga o nisi o whaatapula asa iai mō le whainga pālota le atunu New Caledonia le ufuafua whaia le soruas fulwalo Union le tausanga nei. O lea la whetuna inga o le a whaatanga ai le siria le se furu wafe o tangata e whaia ala tau pālota i le pālota le atunu. Lea whai unga o tu inane le tō tino lea mai wharani na tāro sanga ina le pāramia o lea atunu o Sebastian Lecornu i le mai au nisi o whetuna inga na whaia ma io ina i le National Assembly ma le Senate. Nuna winga lao i la tau sare i mawhauna pālota i pālota le atunu i tau sanga taruai. O nisi o i la tau wia ma fua mai ona o aia inga i nei tu unga, nisi o i la tau wia o le ama whaine i loa o na pālota. Tala mulimuli, e se fulu wanu masina na whaasalai le wharepui se tangata mai le atu Filipino, whaasalai le whaamasinonga a Amerika i le Commonwealth of the Northern Marianas, ina waia tau tino i se whainga tau whaavalea, na mawai pe mita whainga ruenga moni tangata i le ieini pepa e uru whalei i le Northern Marianas. O le ofisa le roia siri a Amerika mo i tū loe pei o Guam ma le Northern Marianas, na o lātou whaailoa, o Venerando Aquino Martin e di masfuronu tau sanga na matua na whaia iei whaasaranga rea e le whaamsinonga i le vai nei, o na o ia whainga tau whaasese. Pe mai o Saipan, nena whonga ina mata upu, mai toa tele le community Filipino lo iei rea whaai tū, ma whainga anmengai. Whaai roe le Radio New Zealand, pe amare rua se lau whaasfururua, pe patau whaasese ia na whaatino ai tāro sanga, e le tangata rea mai le vao se temba rua wherua tolu, angai mai a perila, o le tau sanga na tenei. Tala ia le Radio Samoa, wa fo i lau whaafonga mai le nei fo yaso, manuia tere le whai unga le yaso, whaasoi foia. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat.
This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Sunga o whenga whākau ero ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I loa ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o resta reino fo I mo le waina o lo mota falsam fatwhainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu falau mai lo waleni o le amos electrical I le o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua. Eva mai pea I le radio kasi lima I wakolu amo au ngā tele sunga mo o e Usolela susulu mai ma o mana tuai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tuai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matani Te momoli atu ai Hoku alofai la Samoa Matalasi Oa olelea fa solo La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha pe whea na ngalo atu oe a ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Angi mai se matani Se momoli atu ai O alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matani
la Samoa Matsalasi Angi mai se matangi E mamoli atuali No ualo fai la Samoa Matsalasi Angi mai se matangi E mamoli atuali Samoa Matsalasi Angi mai se matangi E mamoli atuali Samoa Matsalasi Samoa Matsalasi Pungisa faapeo na puniti o le la Wow le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga wa tofai maloi mata Fitilo fa isono Wale tawa ilona loto Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e laina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha alango lango mai Ilo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai Ao se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la sano Wa file mulo na masalo sano Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e laina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha alango lango mai Ilo utau au e te mapua Mafia wa soko ai le tau langa ua pia E la foa ina o ia o se tasi e le ano whaina E masa e sae o lava lava e le taina Puno masawali le ese upu e whai mai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le wha amalu lea ua e laina Ia wha amali e ina Pau o se mea ua o mawaina Wha alango lango mai Ilo utau au e te mapua Sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo, le wha amalu lea ua e laina Ia wha amali e ina, pau o se mea ua o mawaina Wha alango
Fa'alango mai I lo utau au e te mapua Fa'alango mai I lo utau au e te mapua Ia, I le hawa tele ma le whaalualo e te tauai ma le nganga fifia I lumba o le tua I lona alofa ma lona anga le lei ua mawhai o na tātou toe whetapa ai I pe au mangalu o le ea whaua wino le tautua le siu fongo Samoa le Radio Samoa sfulima I watolu a moi au kilani ia ai mai se foi ua taua lunga atuai ia le au nanga foi le tofa ia fonga bua te lainga ia seu manu Francis Ioane ia le mawhai ana o le ui I le sākingi e roka mai ai ia o le producer le na o le Polo Kalambe le nei fo iaso ia o le whaapoponga o le Gagaifo Faiva o le atunu e le mawhai o nā luloa ai awhi atu I le atunu ma whaatalofa ma ofo alofa ma whaawhiloa I a te oe la utou po I o mawalunga I mambalu ma sale avea ta oto atu Samoa I o tūlanga whaalupe wa I lima o whale upolu a inga ma tapa au ia ai mai se fo I o le usonga tu mua mapule o I tu au ma la taua a inga le tai ma le vaa o fonti Samoa poto I o na tūlanga ma poe a lo le se fo manuia ia ai mai se fo ia le au whainga luenga tutofi o lo whafonga mai ta mam tina ma tutua I mauta malawa whape na fo I mauta ngase ma whale o tangata ma tutua a lo le se fo manuia whaaftai fo I te talo ma mana tua ai I mātou o le au whainga luenga ia au tau talo sanga molia I lumba o le atua ia ele ngata le na whaatalofa whaapitoa lava foi I la umalo whaaloa longia I masani ai ia le tātou o tunu I asfa reile te tasi uma o le whaapoponga ma le whaamanatu ia te oe o oe ma le tula fono e tāua tele a tātou wola noa ia o le mea o iai e so poloa lava I le tua oi tātou te le lopo o fea a ngā ni ma whaatulanga I le soifuanga nei ia maro tātou vāta ngata le vāta puia le upua leo le vāna o le lua mata I tusi ia e spela ngofie whaleo ngofie a o le 2 miliona e tausi ele na upu whatalofa I leo sunga le di satini le di malu le malo le sunga tu maru vau malu le soifuanga a minge veas a pe no foi atu pisi ai o le fia ia io mata ngofie le vai aso le li lona anga le lei I o te atu fo ia le meo le vo le meo le fulu Io wa foi unga sanga io le meo le tau malu lua sa uma mai na mai lo vai pesi pisio vai aso ia mai tonu e me foi ni lao e pia ma toi foi lo ngalo ni tu lao le fia fa lo ile tru kai me tatu fa sala longo ne fia se vai aso pisi ne vai aso ia mai lo te po foi male le silfia le tunu ile te le mau fa fita uli o lo fia ngai male tunu ile ngata ni sila nei Australia mai se Samoa matafona nei ke lope o lo a fia ia lo mata mafana o le tunu ia pe la fo io vai status sui ar vai fa fika uli ia sui ma bionga tanga fa ke le nga bionga ka e va taile tu lo mo pen manos tau tu ile tunu so lo se vai nga ia o le tato o nanga tonu tanga nga le ma dielo o le sia me tau fo ia tau so fu la le tau so la I tu atu o le producer tato Polo Kalambe fai ma ia ale ai wa a to le vai so fai wa nga la vai au nga ke no ko si si la mai la ko ke ula ia la mo via ia la como o se man pam le voi fa fonga me lang kamo le au sai o man rasko la o Kelston se me o si dingo ti la so le e ti ngar mo mau e alu o to ino le pas ka lo fai a fe me o tanga le na ma foi na ma tan le ngala na mbio fa fonga mai e ala o fionga le au mo le faltua lo falo mo le ai ngali fatalo fatu tato Polo Kalambe ia te oi fe mai sa tua oi ma se manu I mo a ona vavelana ru esi
O me o le porkalame fo le na tultilo i lunga TV fe mai Wild Neighbor. Neighbors at war. Neighbors at war. I ngole au o le vanga ngase ngase o le mea ngā mai New Zealand. Yo tofi fo i ma ai mo se fo i le tulanga o ngā runga safia ngā i malau sunga. Yeah. Sa fitai i lawa i le utatu e whelua i fo i lona hanga le lei. Mani. Ta tonula ni vai aso savia. O se vai aso tūlanga i se le atunu. Ele ngata i suinga o le tau ua iai. Suinga o nisi o whaafita au li o lo iai. Pefo e kau. Malolo se mangisi sa ngase. O lo noinga le o le awa. O e aso inga ese eso le vai aso. Ela ui titi le vai aso. O iei nisi o whaafita au li ua tue vai. Mtanga luenga leo leo. Pea fōringa o le ua makanko inga so solo mai. Se mi tatu tala noa ia ma nisi fo yo vaenga ile vala mai le tunu le vai aso ile o mutale vala mai le tunu ile aso male aso ke lo oi ke no masalo ia nga fai se ko ngil ka phone line ka ke video me ile ke lo vala mai le tunu ai le afai nga ne mai o va ile lo mai mutanga luenga le fai sau ele o e tanu na o nine eu não vou ir ao faço agora ai moni fa taile tunu o lo vala mai tatu tala no fa mamala ma wa tatonu fo le tunu e iai vai ngora o nanga mtanga luenga leo ele mafai ona tali e fina ngano le tunu ona mafai le ona fasino pe fautua le tunu isi matanga luenga lelo fala popitonga le tunu e mafai ona mo le so ni a mo tato tunu inisi fo fa fita lo manami ia ai wa isi fa fita lo a le lo mo tina la inga por se tama ta yo la inga ai vini mai fu ya ma o vini ya va mo ya to mo fo se man ko vai for kinga la ko fa soli o ma o ni le ko luo e lua kanga ko ke ve yai o fai pele e ko luo salama se man fai pele ko la wala ka es we vai nga ai fa taile tru le tunu le fa nga ino au nanga Wai ole aungale na mal fa mo tato por kala mele ngata ina longo pui li i tato tunu ui vai ngolo tupu o walu sa ngale mu malawa ya tata malu ma anga le tula fono ia ai tali fo inisio fa fitau tele o fa fitau li e fafo atu ola o nanga mtanga luenga le petai fa tele tu le man mala fo i de fatau va eu mo fini so san ile tunu ma wina fo ile tunu le la vasita si o lo bala mai ile tali al fini ngalo mana onga fo manisio vai ngai fi ma o le so san ai fa manino te mi mai de kongira ona ia ai o le to sile tu e pe ini si video tu ya fo le te os fulu le po e Faiva tu la to ona na ya na lo fia ma vai kula ko onga ngai mana tua ole va tu fa tu ngale tunu ole ai pungar ka ko ki ko mo pangiki i tangata ia mala mola tu ele o nga fa ve nga wala ngala ave o se la fa o ke de fin kila mo ai ave le ave singa ko singa mo ka ko se la mole mamalo le tunu pe na tatu tala no telo temi o lo ma wala va no ai ole fo mo ma wine le tunu fa malu le tunu o no nisio va ngola o nanga ma vaenga o te puipui e ala ina le mawhauna o te utu la omo ai olo o matala i a whai tuto o tātou ofisa a whiwhi o mai tātou tala noa o le skangaka po le ana whawhika au li tono le ainga ai lei fōringa o le ofisa o leo sui a tuola ngona ai i o le sile vaenga mai o hani whawhita au le tutu por kei media o le kako ki ilo official le mfana fo yeni se fa fita malu fa fita ele o to po i male la fonga ya mese ya mata pule o afi ai Samoa ile tulanga fo la fa saina ya male mata pule o matua tele le anga ya tole isa ma fo la fa saina i tono le tuno mai wa afi ai ya o tato tupulanga mai ele fo le le va va ya ai pe what now Samoa has graduated to an escalation of more serious crimes. Mali. Ole upa fa ingo fia
ua le o te sife le atunu. Moni. Pea tātou tilo e le ngata ele no tui whale lava ia le atunu I vaenga o lo tupu ai. Ai maise o leo wa mata o na haafia ai. Tangata e leo ni tangata. Ia tulo le ngana o la whaonga ai. E le I whanga ngau I Samoa. Ale ungo fui Samoa. Moni. O le sile vaenga. E le na o Samoa lo tupu o le vaenga le. O lo tupu fui ni sila nei. Sila ia I le vaenga le. E momona watu wha maisenga I a inga o wo I la tau e maise fui si au so mamaru se fua. Peitai. E ki kokongu lo I kengi. Tulo whafonga le tunu. Whainga tāna e tō e wasa mai. E iei si vaenga pio ne tau o le ngata na whainga tāna e wese mai ai. A oi ungalai. Mua. A le lokaina oi nisori ngātu la whono matu ia o le whatino ina. O le mauru se fua. Moni. Le la utu. Mana tuara te lo tātou por kalame ia sābatu. O le manino I o le whaamamala maina. O a afianga. O oe malo a inga. Bea it's tonu o kengi. O nei New Zealand. Ia leo te pomalai. Te leo a inga ia sa te lena ta whangai nisi ala tō whale ma tā wale. A le mawalola tangata. Le mawalola kakaleo. Ia whapeo la whasono le a inga. Tātou tilo la I titi ai tua I si te mātonga lea na maamaru se fua. O le fisili. O aina hafu ai o vai. O lo natali. Vai whaingo fie. O le silea vaenga le tātou te whautua I le atunu. Mātua. Awore taliang o fie lo mawhau. Le kupe. Aua le taliang o fie lo finangano. Ka avale, lava, se vai o mea tau mawha. E muka mea ia. O le ola marasaunga ne mua le ainga. E whaingitāna whaawasenga pe aku po se whawhitau lia. Mantua, te leo whawhitau lia tupo maritato tunu. Ini sere nei nawa le talano iei. O aku le si vaenga. Ia tarwhate i la tatu talano I se vaenga. A whai o oe leke kongor ke ngida. Wa iei lo manatu la e alu ese ke alu lisi kengi. E te lele avanoa. Ea, e la maki ai lo wola. Mai le vaenga le sa e iei. Wa o lela e me ilisi vaenga mumona. A whai o iei ni soli ngā tū la whono o whaatonuina. Oe po o tutupu tutonu le kengi le e awhi ai oe. E le ma whainga o akur kengi le a kawa oe. Nā lora tū la whono. E ke kū wā oe ngā oe lumar tū la whono. Lua. E mauelo so ifo. O se fa mani no fa la kala mai. Vai menen kupi o skali e se tasi o sole sa ta alo. O metu ta. Ita. Mana tua. Sa nginga le taimilia. Le so tanga o se sio nalo. Ma le coconut ka ta le sai. O le wa afia ia ai le o kongo. O le kongo king. Ai sea o no wo ia le masalo mianga o kingi. Le mawaro e ia la pingi no molo. Pingi no molo to ma polotina. Polotina. E ia le fa peritania o texting. Ia si fa Samoa ia o la wala fonga. E umalo vaenga ia wailo le kengi wa vaku kupe ia ke oe. Po fala o fa sainga ai ke le la fonga. Po e fa ta wo fo ia ko fa ngar. Se polo fitesa. A makalonga kulo kanka ia. Fosi mari me. Ka vale. Me a fali. A wako fu le mo ko lo wang na ngolo tupu ia ona la vela ia lo fa le ngai nei me a fali pe ave fo I fa marosi ke le vanga e lo te po fu malai e ei se tasi fa o la ve matu ia sa tupu na tu sango ba la o le tota wa ia swa fo alo ne o le tunu le sa la ko kongi le finge fu le tale ni kur ke le kaval pa ui pa patoi mamali wai le afianga le na le tina ma wal se fo o le afianga walo ni le tunu o mato fe lo I mana I fana ni o le lo I le farpupu lo I misi a ko lo langa tala vo le sai o ko sala mo ia wa ko o le fisili kelia o fe ala kanga kale sai lunga I le sa fa tonuina la ngo fongo po fe ngo fongo foi mai vai a le o sa fa la tu ainga e o foi nei la inga tonga le o safal ko inga safa ko malona inga e ma fai la woli ia o ko fa fo imele se fu ma monia ai o le sila va nga le ta o tele ilo sunga le madol malo aton we ia ni fa I longa va ai fo ile e fa tata mai I matua e ile mele o tupu la tama
E le masani ai. Yep. Ai, e nofo i lava, ma le fesiri mo se fesosoani, ia pe talo fo isi tangata e sau e fesosoani mai mata upuia. La sau Mana tua. Tatou tilo i le vaenga o whalau whasaina. E lu e vaenga momua, o la tatou tala no i tangata o lo afia. Momua, o le kangakalia e unga ako lea. Le mea, le sistema ako, le operation ako. Lalo me o kangakalia i tangata la tau te ngā osia. E ser kangaka e ngā osia. E ser kangaka e whaia kufangi tuwhaina. E ser tangata ia whatawina. E ser kangaka lako ke whaongaina. Mai si sila la ie. E sila la ie ma e te tilo whaale mawhau i e le vaenga lea. O kaka piko siri renga porofiki. Saulele. Tātale, le whaurulu e le. A wae lewa ai i eni fōlinga o nisi le tele o taimi. A o le afianga tele, le amaka mai at kangaka le ngā osia. Le iari tina saina le no tara noa. Le na maru saifua. O mai ei la ko le kiriva, le tere na whai osfa inga mtanga luenga le loma wai. O tu ei la to whata wina. O le whakaula, e lua fo i la vaenga sese. E iari tangata whata o whaonga. Whakaua maula. E i fo i lara kai me kere ngama o fia. Ura miki masingifi. Uma e ua kaulia kaulia a ieri tangata ele le iari whakau. O lo misi tatou ahinga, nisi o whailo ilo. La tau te iloa iwa i eila afianga. Suinga fo. Vaenga mua. A whai wa iei ni vaenga ua su iei o la tau winga. Vaenga mua. Pe wa makanga whakukufu le longa fia malosi o ngā mākua. Wa i tūni mātua. O iei winga wha mauru, wha misa. Ai se a, i longa manga kole o iei lea, le tupe. O iei vaenga wa makanga i ser karangoa le karangoa mai iei pe ua wha le tunu na mawhau. Laula vei whautuanga i tātou tunu lo walau mai. Ave le kamai ave po le tamaitai. Ave le fale mai. Faini siaki. E kilia ai, po ngase o le mawhau. Po le whalau whasaina. A vaenga mo mona. O le totele iau a inga le ua ieri te mine nei. E le whainga luenga kama. Le whainga luenga tina. A o ka avale whewa iei. O ka avale te lor whafonga le tino. E te tauona tātou tilo le vaenga. A whai ua saulo walo mo mua. Sa mas pasika. Ia walanga vaenga ia lo whangaina tele o kengi ia. Tātou pasika. Wa te tauona e whisiningi ia. O whea au mai e pasika. A whai ua mai mani lava taunga tā. Anga ki sira fiele o whainga luenga. Po la whai whainga luenga a ele e o senga luenga tongi tele. Tōna whisiningi ia. O lisi vaenga o la e o lo lātou la e ina. O lisi vaenga o taimi o le pō. Taimi o le ao. Taimi o le aso. O lisi kangaka. Mo i laso ako. Ai li whenua i mala ainga le pō ako. Wa kaungu fisidi tātou mātua pa le ale mai. O lisi kangaka o le koe sai whawha malea. Male poku. Wa taun tātou tala no le whanau pō ama whanau tupu. O lisi kangaka a ngasa waku le kupe. Ua le le se so tanga male o le sioki o le sioki kupe o matua o te tauna e fisilingia lo o te li le po fe mai kupe kelele sa o mai o no le aso male aso po le vai aso male aso mai avea fo i wo lava o lo sunga le malo o le tupe le na le a fai matali pupuni fo le fa pe na fa la fia i ma o i to fisilingia po le asa me fa fe tai le tambo le na sa walo fa mai sau whakau marika konga i ole. O talianga o fia le tupe. Ma ua pongi sa ai. Te lalulangi. I le lalulangi mātua le fisilingi o le whanau ma tala no po fea sa wai le vaenga lea. O lisi vaenga wa taunti tilo i e tato ainga i nisi o whailu. Wa makanga whio lolo ia woe o mai. Tangata se lato te o mai. Sui mai ka vale sa wai. O la e taunga tā, o fili, o waki kaunga o a maenga whapena. Wa tauna fisilingia. A whai o iese ka ko mō kisi wa makanga. Kere kupele o sau sangi ni mō kisi. Wa te tauna tātou tala noa le whanau. Wātelo sunga li malo. Wa la i le tula fono e o fo lava la ele. Fale tupe tu tonu o Samoa. E ile la tu wa ia e mawhai ai. Ona fisilingia ia se tangata with the unexpected sort of escalation of wealth. Wa te iwa whaatupula ia le tamau ainga.
Ai va ai tu tangat. Ele fa ngalwe. Mani lungi nga. Fair la sa wole tu pe. O la u lava ia tilo ye o te tatalo. E o sa mon mele ma wa New Zealand. Mana tuoni o New Zealand. O lo ia ile tu la fono New Zealand. Le ia ile malo si anga ile matanga luenga le umar fa msinonga. La tau te ave ese ina i mea tau tino. Le ka uola proceed a crime. Confiscate uma. O se tala fata i ta. A fai o iei se fale fa akau. O iei ni ta avale. O iei ni mea fale tangu taa o tātou a inga. Ai fai ia se susu engal matanga luenga leo. Mau wadi fwala o fa sa ina. Ma iei sina fa mauninga. O ngisi o maenga o le fale sa tutongi i tupe nei. Ele. Koso mga luenga leo. Lua felu sumartas. Sa iei target, sa iei le vaenga sa tuli mata il matanga luenga leo. 5 miliona. Tā la, le whaatu peina o a seta, e maua mai i a wala ele lea. Madi ele. O a wala ele lea ia, a maua mai mea ngoi. Maua mai whala au whaasaina. Mani lontu. Masi sila i. Ok, kailo iai. Pe istu la fono wha pea Samoa. O tantonu. A whai o iai. O lai iai. A o le lau o whalonga tunei le fiong le lipa o le amatana wha malosia. Ona la o le mele na whai nei le Central Bank. Na ona whai o le susuenga leo e wholinga mai o masalomia nisi. A iei whaputunga tupe te tele tangata nei tonui. Wa froze uma ele. Mana yo. Ma a ele Central Bank. Ele ma whaianga e kalangoa mai e te au. I le kei miringa i pe a whai o kei loa i atulo ua lau whio e kele o whainga ruenga. Ai fia se rau wafe lau. I live the jacket tonga ta. O le ura whala ni mahafe. O le winga na whamtalanga fui lea. E masalomia. E masalomia. E masalomia. A tatou tira tino la wale whaafi tau li la watupu. O le tele o fesili leo no o tu fesili lea tunu. O inga whaakongu inga. Aisea. O la o whautuanga la vai lea tunu. Ia, tātou lava papale, to apere tai. Ma ia, tau whena o le vau, o no lo iei ai ngo i lātou o lo a whai. I whaafita au ni. Sau mala mo ke lo ala whai isu enga ai lātou o lo whaia. O na mo leo nisi o whamtalanga mau tutu. Ba o la fol nau tele fia tele do tele ai ma tau pule nei. Nei a vea ma whala ve lave isu enga leo lo whai. Ai na o na tau papa ia fo lele ia. Langa lo tupu. Langa leo tupu. Ma le si me leo wa vava ai atu ai. Wale ngate le lo toi fale. A o si ma volunga le tulanga lea o le transnational organized crime. Wa whelava, wa fo lele wa sopoloa i le tua oi i le vao, le si malo. Mana tuolo i a le unit, bela i Samoa le transnational TCU, crime unit la i Samoa, o lo ieni sila Australia, matun o le Pacific. Au te whai atura. O le iai nei ele umanei ale fono le na iei Australia, Australian Federal Police, o tātou watu nei New Zealand, Samoa, Tonga, Fiji, ma le Pasifika. Ai, tupu mai mana mea lea. Ia mana tua e o ila tauni o lo tutonu o kengi nei. Kele o ngai o inga e wha lilo lilo. Noni ia. Ia, te paulu wha nono anga o mau mo le soifua. Ai o le whautuanga mo le tunu o le vaenga mua. Ia e loa le lema e sila fia Samoa. O le kaimi ai ke iai tutonu o se kengi po o se si o lo wainga. Wa iai le lamatianga o le soifua ma le songo le mu o lo wainga. Noni ia. Po le ale tele o tupe. Po le ale tele o tau mafa, po le ale tele o nisi o vaenga o whamanu ia ina i oi. E le mawhaianga adu e se le ao le e folo i ate oi. O le lamatia o le soifua ma le saunga le mu. O le upamoni, e le ai se kengi ni usila nei, e le o iei ni sori ngātu la fono matu ia o lo o a fiai, e au fiai, ma whala o whasaina. O le mana ia i al porkalame, ngā wau la vaia. I le ngā luenga le o lo whai e Euskaria. Le tau e tātou le 541. Ngā ngā e whale e kongu wā, whafo. Karisi ati tino Samoa. Eri se o kamare rengi ki e mai e le mea ngā le. Ala me ke kusi e a se umanu. Eri ia. E o se umanu e alu Euskaria. Le winga lo whamatalanga. E te le avanoa. E ma whai o na pui ai si atunu. Mai oinga kāka whapeni. O le whaafit, ai peta iane,
wa avea ma whaafita uli ni sila nei. Ia te ulawa ia i titono na tanga lunga. O nisi neo tangata leo whaakupukupu visi ngai. O mea na lato whaia o. Mai, wai, ioi. Tipoti mai nei. A le lao lau wau mai i le sasau whaafi ia lato. Mana tua ele o nātia. Mai no te pō mala e rwaenga lea. Lea o lo tala noa i ni sila nei. Tupu whaafita uli o tene lato o tue whaafoi. O iso i lako makarisi o porkalama. Wha ngawingi usila. O i Australia whakasi kausanga. Limas funmon kausanga. Ano koe whaafoi mai. O lo tangata nu umore male malusi angole na mea. A loto ale tunu o te whaafoi mai. O mea na elwa tue tue. O le winga nao la o whamatalanga fo le tūlanga o tupu te minei. O le o tue malu le atunu. E le o tue malu ni usila le tele whawhita au le o tupu te minei. Ia mana tua la. Ia tāte tala noi vaenga ia ave esel mtanga luenga leo leo. O whale, tā vale, o amea tō tino. Tupe, o avoi nisi. Ioi. A seta. Ka ke alofa i ainga. Bo uwa ai ainga sa mautu o lātou ainga. Ngā lua lo mo kua marko inga mai le fia se fulu tau sanga e whata wad whale lea. Pei ka iangi wa i ele wha mauninga wa a fia nisi o vaenga le whale le. Koso uma Whanau, o lawa ia whautuanga i uso ma tō whawhine ma nisi fo le atunu o lo whawhonga ma le tātou porkana. Awe lau whamomu e lo ainga e se awala pia pia mwhaala atua. E ia i le lo whanga lai ngāta i le taulanga. Whātau i tono au kilani nei. Nā e tā ua e i alo na ngua whamai o le your first step to freedom. O le whape o nā le au mai ia i la tau le ki poki mai le porkalame nā le 501 Immigration Act at Australia. O le nātu, o la le umi e tua i nana o ni tua. Mana tua langa ese ese. Ese no whanga e mai la tau tu o inisio i la tau. O mga kuli whaasalanga i o. O no mai le nei e iei lava i ei ngai te tau na li poti the corrections e inisio i la tau. La tata la kun ya ko ngai ku ar kakala ngoa o ila to lo a fia i so linga tu la fono matanga ele skala ngi usina child sex offenders no winga te le fo la le mai ngai te una pui ai la to nei ona o le atunu ia a fia i la to so linga tu la ese umala fenga por kalami e ia no fanga wa mai la tu wai ma fa tali ke mi fo ia o le sina so sanian malo o ia no fanga mai la to no foi o ngai fenga ka ngo ko so le mamao male umi le no ise to mani usina fenga ia mantua e mo I lava wo ia vainga wala bla ve la to la fono Peter we have a responsibility of care absolutely e te tau pia ona tato va ia fa de la to ni e fo ia la to wa ia te tau ni tunu o le mafu anga fo la na ta pena le nei malo ia vainga fa pia ma le stala la to fa mautino o woni ia I fo por kala me fa ia o no winga la mai ele mfaina tau no mai loa release loa e te tau na tau fie ia mana tu e fu I de whaasalanga na whai ia mai I de so tanga la vai a Australia mani sila I la tofu lo ia na tu lang nai tu le o le mtanga luenga le lo mal corrections Ministry of Justice o le ale ia ingor kanga kale pe sau o la tu lana e whai ia whai unga po le har tu lang o le tanga tamaleta na ia awane I aise tu langa fo le lamati o le soifua ma saunga le mua tangata lautele. E le ngata I tangata lautele, au I lato. Mana tua. Te le foi la fianga o lato mafufau. Me se la me lato sa tanga fiera. Ia mai le ngata e nā fo le e lambati o lato soifua malolo. Ina mara saunga le mua. I tangata, I so tanga na whai I aini a lato anga salama ni esesi. Ele se le vaenga. Moi mana tua. Pela me le utupu nei. Le ele masalo mianga sa ko kongi se si mai fa fo sa we fai nga fa pena e ono tupu vai nga fa pena ai te tonu le ta o le ta tala no anga de nefiaf e to e fa fangu le atunu Mariela mo ia si me mangu fu le ai fa fa le mau ma file mu mai le soria to la fon le ai se sori nga ku la fongo le ai fu se vai nga la matia lo so fu ba le pumoni o lo a fia le tele o ainga samo o alo lava mata mafana o le Pasifika o foi si ma o lunga I vaenga ne so na tu la fono fa pena a me se lava ia
Nga ke lo fenga yuso ia wa afia. Pe a fai. O ila ua ia nga afia. E po wai lava nisi o whaafunga me tatou porkalame. Ko sila ko ai vai ngolo tupu lo vai. Wa tauna tala no ila whanau. La o winga, o tupe, o lava, o taavale, pasika, o iso i lato. Ngā rewheo i aku wheo i mai, malanga i whafo. Wa taun tu fesili o tatou mātou mara tatou ai ngai mai. O wheo ko pere. O nisi i lato o first class, o i Bali, o i atunu o Asia, o i Samoa, o te tauna tala noa, no nofo le lalo, ma whaise tatou tala noa nga, ma tatou whana. O whekulango i a whailua e iai sou masalomianga o lau whautuanga mai o se ngaluenga while mu ma le leo la e whai marsosani longom tanga luenga leo longom tanga luenga leo ai sea kupuange pefia o lau umana e tala noa lea malama leo ia malisi vaenga awane e tali eina pe a whai e kisi la fia o lo usau mai awala e lea e se te tāua vaenga. O le se o titilo le vaenga pita silia na tāua le vaenga lea. O na o i taimi vo i e wa ave whaamalosi e kahaka. Kidnapping a. Ia ai fisiriki ia ma mana na o folele se ransom te le, se tupe te le. Mea whapea a. O le whanaunoanga nalo i e taimi nei. Man tua sa vea mar whafonga le tunu. O le vaenga o lo i erifu alau whasaina. E iai se ele ni te tele. E iai malela o malosi. E iai malela matia o le saifua ma le sa o le tū. O te talo i le lofo le tū, ma le na while mui na iai ngolo a fia. A wai le whaingo fia. E iai le langona o le si mai mauru kaimi. E le taun tato manatu whapena. Paulava leo le vaenga taun whare tato. Tino upeno u whautua i le tino. O le vau i sau noanga fo i ma wha ma le sau. O nolo iai ai ngolo la tō lo a fia. Ku pea i lea. Tanga luenga leo le ngata i Samoa i o Australia ato nei se taimi po ingai no po ingiso o kanga ingi sile kako kiri rona vai pe te wafia to mani sine matu mau e ia talopia mo na yuso po na ifana volo o ke va kwela iki anga i so a va to lusu fitu lusu balu ia to sango tangata nei ai ia te ulava ia e le o se vaenga whaingofi le o sei kia i le atunu i vaenga o sori ngā tū la fono e afua mai lea i te whalau whasaina leo no whaisi mano sin te mine a mankua te leo os whainga mtanga luenga leo le na whaia mai o loo whaas i ni sina nei la vaia le si os whainga te le na whaia ni sina i te sangamti in vea te le montua ka ko pasika inga sau sau aulo o le si vanga ne ka ko kilo i asa me mal whafonga na tunu o le kupe kere le ua maua mai wa whaitau miliona o le upumongi anga e whaitau miliona tupe e maua i whalau whasaina. A o kango ngai e bank e ilo umasa usalonga malo upolinga e maua le whatupe. Paula le o le sia wana o lea o le whaat. O le si le vaenga o lo tene na maita wina mtanga luenga leo leo. Pei o asita ma vaenga i o le kene ngai loa i ma masalo mia i. Ai le ngatala le na o la whau. O le toi whaatau ina o nisi asset. Ioi. Yo, fale fou, vape o le ua mama i le tai no le tupe le on create a total different environment of wealth. E maua. O le pumongi anga, e maua. O le roinga la, o la wuri, uma e sau I lalo o le porkalamele o le 501. O le roinga la ti multi poti o ti poti mai. E mana tua tangata ne ele mwhainto yo. Mana tua le sile vaenga le o lo whaisifite na ia i o malo e lua. O no lo tau mwhaini sile sisi awala pita I ane ia le o whai auskali e vaenga lea. Ma ua lo lau soli ngā tū la fono I auskali e ngei, me o se vaenga matu ia. Ia wakaulonga koe whafo I o le tunu nei. The last original country you came from. Mana tua lo tupu I Amerika. Ke leo alum whanau o le tunu umakonga lu koe whafo I Pasifika. Mexico mai sia tunu, leo whai Australia. Mana tua e maua lunga lava. Ia le tau mwhailene I whaatawa I nā ia te taua a tangata teito tasi. Peika iangi. Ia leo whai unga Australia. Leo pumoni a whai sito o tele. Ato no le stapol kala me o kai loa I pe fia se whai a koa se numera whate I tai. O I lato le ua. Leo koe whafo I mai lalo por kala me le whai fo wana. Whasi fio lolo tangata o kamasani. Leo toi au mai
Ia, o le upu moni ia. Au ke kua ia seisi. Ia. O lo wa whata mala malo lea. Le usta i o tu la whanu. O la wha whenga i loa e auskali tu lo whafunga le tunu. O eke o wa pe ele sur kula whanu ke ngofo. Tēnā whanofo. O le sibel na o te fia tala noa i lawa i lau fionga li malu. Wow. Crimes against the most vulnerable people, especially the elderly. Tangata ia ma meo soli ngā tūla whono nei e whai o le tau whaavalea ma ave tupe tangata mātutua. Ona ma kua whaale alofa. Ona ma kua whaale alofa. Manatua. Tau nei loa seo manu nisi o lana vai. Manatua. O lisi lea vaenga o loo whaingo fie. Ona whaonga ina i lātou loo whaia soli ngā tūla whono. I o tātou tamamtina mātutua. O whaonga i tātou vanga fo lele se wheme se pepero ko i ngai o whaale ko ngunu mawhauwhau. Malo mo kua whaale tonu mawhauwhau. I tu tonu lava i o New Zealand. Mana tu sa i ele taimi lea mai lo whaatau i New Zealand. Le elderly abuse te fu lele kamwhainga i e tau fia ila i le sa wainga. Sa le ngata ina sa wain. Ai sa wha upu wha whaingofie. Sa wha avalea ina. E i la tōlo o whainga luenga ma i la tōlo o lo vaia. O tātou tamam tina mātua e misila makupe. A kako ku mamau aku. O lungo lo penga te whailangi. Whai asi mau o lungo tamam tina mātua. O lo o telele lātou tupe o se se e ima a fia. I le kau whasele maenga mua. O telele o tātou tamam tina mātua e mana o i whaatau maini o loa mai lungo lea. O lo penga te whailangi. Wa yei nisi wa wala au mai lum ko marko inga fai mai e lau sala e korua fe fa afeli a le kongi ole le aloka oi popole lum ko marko inga avele numero tato card for din alu mai le saving po o te nga tupele sa yei te le yo awala lo fai el au fa le alofa o lo yei nisi la tunu o lo wala au mai o no lo tupu tunu tato tunu la vai tato lo toi fale Samoa New Zealand nei o le manatua e iei vaenga o tu la fono e pui ai ia whai unga e whai o tātou mātua pe a iei se wha maoninga mai le whare mai e leo ato o tōlea le mālosi o lātou mawhawhau o le vaenga leo wai eini se o lātou nuna walau mai wa wili umai lalo wa sainge lo makua marko ingar whale lalo tangata e tō tas murmuri ange mauoifo e leo ato o tōa le mālosi le mawhawhau o lo mkua o le whamsingonga la kari o le vaenga tele la vaenga whape o lo tupo o nisha e lātou pe ua kausilo ma kua mako inga tu lo uneu tātou mātua ona o le nau le tupi le ia whaila whamtalanga ona iei se keisi a lena o mai le masinense vai atu nei mai tonu fo ia o kele wai le tauun suafa e nem whainga e whaia kaido ia te oe sa me mau te loa le tupu ia tātou msio manu le vai. O le ova markau sanga o ngoforo ingi sa sau tātou siksingi. Ai le se kupi. Tēlo whai. A la sa mo lang tupi. A la nga iris ingi. Ine. A le nga iris kaka. O ia sa. Le ile a o alo mawhana wa ila tau ia nao mai. O le sile a wala o le wa makanga o so le vai ngare. Ia. A malum ko marko inga ngai mo ping fiki tu no fa fonga le tu on aile la ko o la fo tuanga a mer ko pelum ko marko a va ko melum ko marko inga va ko nga fa ka ko fa la me mai si me fa fa a o lo pelo le me fa ye de se couper en ke o so tu la fono va ngala a so tu la fono o i o matu io e lo e te le lo foi lo mama lo tina mai le fa ma ya la ile ma ye ava lo mama lo tina awa ia fa leva ia por mim não me sei for caos ia olha a FMB a não foi limão ia ko umbi eu tanga upo ia na ia na vai na vai tu ia la uli ia limão ia e te mama lo langi le nei te le moa se mea ngai lo langa to a wani a also mau limão ele umbi ona na foi tonga le tino vai nga mua a felo e fe yo matur fale alo fale ton tu mai vai ona moli el fam sino a fai foi
o ye se masala mianga I tātou ainga le o le lele va inga no I tātou mātua o te tau na fai se ngaluenga fsosani. O le fautuanga a fai ye se masala salonga I tātou mātua pe o kau whaase lako. O wa tātou te whaia se maenga. Vili mai le matanga luenga leo a vatu ni fautuanga le tātou ainga me se lava mātua. Whanau, o la lava ia fautuanga wha mona mole. A whai o tana noa lo matua la whasiku pe ima o. Fitala ilo mafau. Sa ili mua se fisosoni. Ai le whaia na vainga e se le tāua na vainga. Loko I kiro. Ova male tōlu afi. Le ua vese me Australia. Tanu nā matat por kana me. Elenga tana o tangata Samoa au si tangata tu mo tol Pasifika. E o foi a New Zealand. Yo tangata sai o ya e o la vale malato le tau si tu la fo. Ya la fo na le na fa so lo tala le fa fonga le tunu. E mo ia tātou te tala noa le tala tau longo ma mea whai o maloma polo kiki ma tula whono I Samoa. Ai te tau fo le tātou a I whaamurianga o lo maua nei atunu o le tula whono o lo whaamalu ai le pui o le saunga le mo ma le nofo le lei o tangata le atunu le nei. E tāu atu. E tāu atu. E se fo le nei atunu e se le whaatau wa ino I ati tau o tangata tito tas. Pe whai mai atu lo whaafonga le atunu o leo e whai soru ngā tula whono matuia. I lo ave se ino se soi fuo si tasi tangata whalau whaasaina. E ia la waia. La waia tau. E se lan whaatau wa ina le atunu. Mai pēr fo nei tau atunu e avea lea whaateita inga le lei mo isi fo I atunu. Ma tātou atunu I Samoa. Ai pēr tātara no le whiawhia nei o manu tātou teimi. Mātua taun tala no so se tasi e mese fo I ainga. E taun tātou tala no pēr whau e se masalo mianga o lo a fia o tātou ainga I whalau whasaina. Mo I lātou o lo a fia mai o lo pomoni o lo ieini so tātou tunu o lo whaafonga tātou porkalami. O lo I tonu o kengi ngai. A whai wa e whai whai unga o le a e nofo ai ma e a hungani. Join ai I tonu o kengi ai. O lau whautuanga. Whai me vale ai. O lau whautuanga. Mai do songa le mu fa mon mon. Po le ama le a e ye leva le kanga fa lo foi le matou. Tonu tanga nga molo se fu molo songa le mu. O lo pomoni a fe o la esolina tu la fono ka ko ke o lunga la tu la fono e fa tino nga luenga. Ai o le matou fotu anga fa mon moli. Ba ai lo songa le mu mo songa le mu lo wai. Ai o le velo te fatu ile. Awa e ulu fale lo I kengi nei. O se foi lo la langi. E ai whenga inga e te sainia ma te tai o kengi nei. O whenga inga la na a solia e te lo leile taunu unga. Ma wo iai foi nisio la tau ma foi no toi tala no e fio isi. Tau tele nisio la tunu ua mātou tala no iai sai tonu o kengi. Pe tai o le ua mona tala no I o la o ese ono nisio ma whangolo. Ma i le vaenga, a whena whai le vaenga. Na la whai whangolo me o tātou ainga. A me se o tātou uso ma tō whawhine. Wa o tātou. E tō tele I o tangata le Black Power. O le KC. Ia, o le Mongrel Mob. Lai whanongorongo. Lai whawhonga mai. Mai o le upumoni. E leo toi pōma le e leo se tūma le anga le atunu usa masani hai. Le wha ipa ungi pasi kei mini mariu. Tu lo whawhonga le atunu. Peitai. Te sila fio. Whapea ule o stakana le na whai ele mea. Talo whai. Siuso So moli la whai atea. Ia, pei whai na tātou tala no. Po alawa tūlanga o le soifuanga sai ai. E iei lava le whaalalangi e le mawhitanga fo I manisi o tātou masani palo se sak. Ia whamese fo leanga ngau le toi. Ai la tau ua maule soifua ma ua whailangi le wholaunga. Aolo I tutonu no whanga nei. Ese umatangata sa vea mo la tau langona. I mafua anga walai ona iei tutonu o kalapu nei. Po le ala walau mafua anga. Na laina choi. Iyo. Po le a mafua anga. Po wafo inisi o vaenga. O lau lava iei titalo. I whamuri ene tu i o to soifua. Wa ai mua lo saunga le mu. Ma le saunga le mu lo wainga. Ai te le whai se whai unga wainga. Pero tato programa yana ne 50. Alo, whaftai. Ia bea fo la langa leo whato a e whaabau ni o mai nei la o le uso ia staka. Ia pole sunga fo ia la uli. Awa o le alo o la uli. O le alo fasino ia lo sina. Tom la taima se umatafa.
Ia, wa fo ile mauta mo le malai matungo fi fa pe fo si dave mo mo toto. Talo fai. Fa to o te ia ina o mo fo o mo ta upula le a fi ai. Ia le tu malole. Ia male watu wa yo me o pasika mo. Ia alo pomoni lenga o le ina al maliule o staka o le wingola fa mtalanga fa lautili. Wala ngol upomoni. Ke le ka ko maliu ye lo fai tio ile atunu. Ia. I pasika fa i ba vanga fa pena. O vaenga i o lo tupu le teimi le nei. Ia pena o le manimu la tamaina le tupu. Mantua pe o vaenga na. O ala wala whainga ke whai ai. I le tau whia mtanga lua ngā leo leo. I ar wha mo le ainga. Ai baku sa or sala ia o le ngai whai ele. So tu la fono le lungo le wala. Wao le si vaenga. E le o mana onga i o le ainga. Pe ka i o la tu lava ngai o inga sa whai ni se la tu. Ia la abe mtanga lua ngai. Ia sala vaenga ia. Le weekend mali fai ungo le vai aso lo fu mai la se fautuanga ia au tato tu la lata fo ie le fa amna tu ino le ono se ful mali fa to sanga le tato o tunu ia mali tato si singa fu o le fai i le mauta Samoa o si ngā taulanga le sai amatai ia ma fa fianga tau maftanga me uma fa pena le sisi no le fu le songa fu mai sa fautuanga ina ia sango le o le fa mo le tunu o tau po ina le vai sofo le tau fa pertania it's a family event ma diela ile fa tanga ina lava malosi malo pomoni na e lo ia fo i el mtanga luenga leo o le ula to si la fia le fa mo o le tunu mai ola sila fo i mtanga luenga le sango le mo le tunu ola fautuanga la vai vanga mo e tau tatou sta ia tu la fono i lungo le awala i vaenga lo tatou paka i ma vaenga ma le sao fa tu la fono ina ona tua o le sao la vai o le vaenga na li mas fu pe tai ana la fes fa si tu mutum mo ne kuku la lo sao tatou sa yo o la yeta mali o la tu la ve maskula ki o le aso civic wardens la ya mo le tau tatou sta ia fa lon ngia fo in fautuanga mai la tau lava malo si le fatanga ina ia o le fala o fasa ina le fatanga ina o la au malo si ma upenga le fatanga ina tonu tatou no fanga ia mai la tau lo ia a fai ke si la fia o lo ia si se ke kai au ke fa pa ina wika o wai no kai o ia ai o le fautuanga ia mo onga foi ia fa maniele tua ile fa mo o so tatou tunu ini sila nei ia mai si so tatou tunu pele ile fa mana tuina o le tuto tasi so tatou tunu fa mo le fa tanga ile la malos pe o le sila vanga piko silianga fa tawino la malos ai e fa tawino tanga luenga lo songa le mu le fiafi fa taila o fionga sa vea fa pe foi le to fa fo mo ia ma le tatou tunu o no tatou por kalamere ne fiafi ma tu tatou numero masani o le tasi vala awal mtanga luenga leo i se whare blai whafose o lo tupu taimi nei o lo a whaina i le soifua malamati e le saunga le mwhale anga ina i mameto tino o le tasi o lima o le numero le maua mtanga luenga leo so la vese taimi ai leo se whare blai whafose i malolo tasi va tasi o valu Faiva e maua le sosani mo e Samoa i laula vangangana so la vese vaenga te fia mana malamai i vaenga o le tūlafono ia e meise fui yo la voy a tau ni no o le long weekend na dia manuele long weekend ia la te fa mo ia la lo ftene foi se mano ma le ai ngani ia pe foi lo fiunga sa via a marca ko por kala mi o sa i fat ia ai me se pa bolia tu foi la su le tu mo va a wa le wa ngai foi male la ia ma tai lo sa pa o la so foi ka na so as tolsful ja o la se tolsu matasi la sai at e la se fose o afine mato e stadi familiale to ma se tato tenu mo se weekend fia se weekend manuia saunga le mu ma file mu le lo fole tu se fu after tele la vai la sunga to mon vau na tu o le ua se ui fadua ia le fa ta masola a li inga fo isa i nga te fale ia a o tatou talanoa foi ma fa'asoa i le tulaga tāua tele o le saoga lemu oe ma le tulafono tele mea o le atupu o le fa'ai'uga lenei vai aso ae maise ia o le fa'amanatuina o le ono sefulu ma le fā tausaga o le matua o le temokalasi ma le sa'olotoga o Samoa afio atu su atu le sa il faingalotu ma kuma la ukama la ya ma la songa fuafo
Yo le ha tele fa le inga. Sorry. Ia le aila. Tele tau mafa fo o le. Muripola na ma ke ak muripola. Wow. Pe o mal fa ile muripola la ta ile. Kalo fai. Ia mo so penanti. O meu fa tai ai. Le tata fu ai. Oi, e au mo. E fa malu. O le veri ku ko kasime ku di se uso ni si ta. Le lei. Ria tele ia la. Ria tele se foi. Ua titi tale lima. La tato wo le malolonga. Ia si o mai tato telefone. I vai whanua. Ia, au ina tupo i le ngana peritari. E polo whasa mo, le nganga la mai e. Pule a oia e. Se mantu. In this update, the Finance Minister admits she would have loved to deliver treats in the budget, but she just couldn't afford it. Nicola Willis says tax cuts were high on her wish list, but she says it simply wasn't possible with the state of the books and would be irresponsible to future taxpayers. I'm very conscious that we take money from you that I then spend, and it's money that you earned by working hard. So I think we've struck the right balance in this budget, being fair on the workers of today and being really fair on the workers of tomorrow. Longer care for new mums in the budget as the government looks to increase postnatal capacity. 34.4 million is being invested over the next 4 years to make a 3-day postnatal stay a legal right. Health Minister Simeon Brown says the first few days for mums and babies are important and they should receive adequate care no matter where they are in the country. Some districts have capacity. Those districts will be able to offer that 3-day stay sooner. There are some districts which are really stretched. Wellington's under a lot of pressure. A Canterbury principal says a stronger focus on trades training is long overdue. The budget doubles Trades Academy places from 10,000 to 20,000 over 4 years, giving more secondary students access to construction, agriculture and electrical training. Darfield High School Principal Andy England says schools have spent years geared towards university pathways. This approach will better suit many students. Trades academies, as I say, work so well in that senior school when you've got young people wanting to try out polytechnics or trades training and still stay in school. A Christchurch business owner has been arrested after police busted an alleged chop shop operation in Kainga. Police identified 27 stolen vehicles as going through the 48-year-old's business. The cars were allegedly stripped for parts and sent to the UAE. That's news. In sport, the All Whites' newly minted Instagram star Tim Payne is getting on with the job of preparing for the Football World Cup after going viral and adding more than 1 million followers on Instagram in 2 days. The Wellington Phoenix defender was identified as the least known World Cup player by an Argentinian content creator who called for people to get behind him. Payne's Australian agent Tony Rallis says Payne isn't fazed by the attention. Speculation's rife that American tennis great Serena Williams is set to make a shock comeback at 44. It's understood Williams will play doubles at the Wimbledon lead-up tournament in Queens with 19-year-old Canadian Victoria Mboko. That is sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it is the never pack give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a pyro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like girl face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on.
Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Maya se matangi se momoli atua iyo elofane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele. Wa omisia oe, tawa wina matelo mfamwe moe. Tateta litonwele luwa fungania uioe. Temana tua so umma uoema Otala umolelo fana avatu Ifa ali umafo inayo manatu
pai fanga toloa olo uvai wala wiloa olo pese pese aita maiti ole pine ula o salani malu fisula o maota yo aina a fio aisa fenunu ivao malala totama tupua male au manga o atuma ana ole matuo tafoyo foyo masata ele ava Samoa, ole tanga vai wala wiloa. Awa oe ole toa e manu manu ya Samoa. Le lupe na fofoi vai noi a ile tanga manisisina. Alo pandine matama ole lupe uiba. Mele se amage au aluma. Solo osia ula I say pese atu teine o salani malo fisula ala na fama la ulua no fama fale alili awa ete amanaia ole pola e motu itua lufi lufi nei fabito sia Ona da le biki ole mātou I tū malo mawhalea lili le alala ngafa ia whapea fo I le ainga sa whedu I vau po ia I ainga ma te paau ia malau lua nofo ia e te maliu mai le tātou pokara merei ia ai tāua lunga atu loa foi ia ma le tātou pokara me masani o le whaapoponga I vai aso te itasi le asfareile o whaingo ina o oe ma le tū la fono. Ia, lea sa mātou lua tuai ma le fionga le li malu o le malo, le sunga le li satini, ia tūmanu wao siki a siu, te o matavui. Ia, le nā ua anga I atu I mauta malawa, wha mamalu ai foi ia lana sapati le so le ka le sio le toe fio mai o le asofitu. Ia, manui ali lau sunga I le malu le malo, ma le whatua, ia whapea fo le nofo alo, ma le ai ngā lii, ia e maise fo I o tiute masani, o le pui pui o le tū la fono, ia mautinoa, o lo sāva vali tangata uma le tū la fono, tūli matai ia le nāpolo kalabe le vai asa fau, ta ia tu ia I le soifua o le lii satini, ia whapea fo I le mamalu o le atunu, ia ma le au nei, e whaau au ai ia le nā, polo kalame. Le sunga ia Filipou Pinati Williams, tasio wō mamai e o na ia le vi I le nā o whale a lili, ia ma le ainga sa whenui vau.
mai salani ma o lo fisula o lo o whaabautu nei i Ausetalia. Bonboni atu o lo whaanga ma whaamrianga i lau sunga Filipau, Pinati Williams, o le woma mai le mawhai o na whaangaloina le nei fo iuso, i le tele o mea whai o le atu nuu, i le tele o tausanga o tuana i atu. Ia a o le i masi i le whalasi ngata, ma se e atu i Ausetalia. O le sailinga manuia, sailinga malo, ia ae mo se whatita inga. Tasi le deita mali sa mato ngā lulue i sailinga se leni. E le ngata i le manu Samoa, le toa Samoa. Ioe, e fe eima pepese le awala, matau manu o. I le alo lofa mai, se tā la pe lua tā la po le alava. O au neti polo, o au ta alo o ta maitai, le manu Samoa, le taito o fitu. Le au si u a mea mamafa. Ia o mai i taimi o le mawhatianga o le atunuu ia whae tolu so. O whawalilia ia malesi fo i a wha na sei mawai atuai na matua whaelenga i nai le atunuu. O mātou ma le u vaenga nei. Mana yuso nei pe o de ai Filipau Pinati i a wha pia fo i le sunga a mulipola uaina male mapu i ti ngā. Ia o le awhionga i le alori i ngal malemana te nari i tapunu u tautua, Kayleen a Kelly, ia whapea fo le Mika Sisters, oka, Sarah Jane Awa, o le matuatu te leo alumata mawhanau le tunu, ia whawhongala iai. I le mele pisa i nei le manu Samoa i tupe ma mea whapena. O mai i le tsunami, o le lua afe ma le iwa. Ia le mawhai fo na ngalo na mea uma. O le whaalapu patonga lea. A le au pepese a Samoa ma le au whawhiawhia. Ia sa la lango whaatasi. Ia alolofa ia Samoa. Tongi le maa ma velo le aso. O le a le tupe e maua. Whio a i solo pingi vale aisi solo. Aisi solo i pisi nisi. Pepese i maketi mangele pepese. Le maketi i papa toi pepese i maketi i otara. O lea, o le fia feola. E leo mātou. Ai, mō le tātou watunu. Ia, o mai le tau wha maupopoina. O le fono tele a Samoa le fono fau tua a Samoa. Ia, o mātou wānei manai nei uso. O la iti matalavou. Ia leo o mai na mātutua. O lea lava, o lo tau ave pēr nā ngā ruenga. O le fia tau tua pēr i lea tanu. Awa le vesile, oi e whaia. Oi lai whaia. Nā o le tele o tangata e o mumu solo mai tua i o. Matau wala au, matau ai maa mai ma loto leanga mai ma whai mai tala o i ma o ma o la wali i ngai a ma. Aia, le ai ma seisi e whai se ate tu lou whaafonga lea tanu. E sau i le vaitele le militino ai. Ma whai le tautua i a Samo. Te le whai atu la pe tau a mi tau ni mea na whai. Ai, ua mana tua ai na i nei uso. E le wawa ai atu. O lea lawa e whai a lato musika ma lato pese. E wha fia ai le atunu. O lono winga, o le tautua o lo o wha waupea e pei fo i le reita ngata wha tauwa. I le wha waupea o le tala tau longo. Ma le tautua e ala i wha salunga i a wha pena fo i le tusio tala sao. Tala moni, e le ini fake news, le inge misinformation, le ini disinformation. Rai ola wali iam kwa papa iua ma fau. Talu mai ona whaata oto mai le tata fo i le tūlanga ue o i aisa mo le nona limas fulma le hiva. Mai le se lau valu se fulu atu nu o le lelulangi. Ma le whapea, ai wanga leanga le malo sa mo ma la uli i lona tūla i mai. Ua wha sa i le media sa moa. Ua leanga i le media Samoa. Ai le loa, e le o le media ato le a Samoa. O le awali i e la lango i o iatu le epa ma le i chapipi ma la tō tala pepelo i e whai. Lea ua mafua ai. O na i loa le lalolanga. Ne ai. O le matua tala pepelo a o la wali i e whai a la tō fake news ma la tō.
Well, ei loka se me la lafi e pula solo but actually when that data came through and the ranking that Samoa is now in 59 countries, 59 out of 180 countries. It was nothing to do about the media suppression and the freedom of expression. It was about people making fake news. Ese ambe o le whasalalau il malo. Ese me o la wali ia whasalalau. Aisea, langa fo I pala ai le o I o. Whafonga le sambo. Mena le na tupu me le o I le tatu tūlanga pangati. Ma le maula lo tele o le pū le o pa u I Samoa. Ona o mea la wali ia. Ele o I o le media o fofola I le fala ale utu stala wala auli ma le malo. Ai o no fo solo mai o. Ia ma whaatali tini ai fo lele se I a lele atu I lunga le live stream o le whaatali noanga ma le fasilingi o le palemia. Ia na whaato ane le tusi tala mi milo tala. A wale o lai whaasanga I ma le palemia. Ma fasili sa o I o le palemia. None of them have any guts to face the Prime Minister one-on-one. Secondly, they are cowards. Ia usa sa o le na. Mang whaasa mua ku. Ia ma whaalelele aku ngana. A Peritania se whaalongolongo mai. Ile ei ai mo tāngo whi tu o whaalele lunga. Lea so sa asau nei. Whamanatu ai I Samoa. Le ono sifulu ma le whātou sanga. O le matua o le tātou wa tunuu ma lona tūto tasi. O lona saulo tonga. Ma le matua fo I o lana whaatemo kalasi. Ia. Aso Sunday, I le tau le tu la tolu mani e vave atuai. Ia, tā le tu la wha. E pa o lo le longo, ia o tātou, ua tātou te vivi I le atua. Mai o le sauninga le ataita I o le nā. E le sunga I le li sea. Ia, sa lele o le kalesia me tutisi, malona au waa. Whafonga mai la le kalesia atoa me tutisi, ma le matanga aluenga I au kilani neipo o whea lava. A whio mai o loutou taitai, I lea ua lafo I ai. Ia ma ua su I le ula ma lafo I ona tau au awa. Le upu fola ma le amtalia o le tātou osi ngā tau langa I luma o le atua. E momoli ai le nganga o le whaftai. Ma tātou manatua ai lea. O le upu whawai o le tula mai o le fionga I le ati epikopo fau o lo iai nei. Le sunga I le tamā. Le tamā o le ekalesia katoliko. Ia Father Mosese Vito Lio Lui. O le ale mau, lo uanga ngai. Ia vivi I atu I le atua. Vivi I lea. E vivi I momoli le nganga whaafitai. I nei tausanga I tele. Ma whaamurianga a le atua I a Samoa wana ia le tu la fwa iai I le atunu. O mea uma ua whaia le atua mo le atunu. Tinga le tele. O le ngau sa. Whapena fo I le so ua o le ngata I fale. I le whainga malanga le atunu. Ae sa pui pea le atua. Ma ia whaasino ala. Ma tai tama I le fōlaunga a Samoa. Lea o le a tātou wau lia ai. Le ono sifuru ma le whātau sanga I le sa aso nei. Ia. Asinsila la I ai Samoa. I le mamao o le ala. Na tai mai ai I tātou. I a ao alofa lo tātou ali I whaola. Ma lo tātou ma tai sili I le langi. E la ono sifuru whai le sa. Ia tale tu lai wha ulu whao Samoa I ona tūlanga maupu e a whio mai I le mauta o Samoa. Le a tātou whaitau langa ai, ia ona tātou se e atu lea e whaalongolongo. I sao no anga māta ngofie ma le au whainga luenga ma le upu fola. E au tū I le aso le nei. Ia, toi lua aso tātou se e atu iai. Whapena fo I pese-pesenga o vi inga o le atua. Mai au foi pese ese. E le ngata le nā,
Ia, o le mai moa fo i le atunu. I le sau noanga whaamanuia, o le sau noanga au tū fo i lea. O le amalele i ai le fionga. I le ali i pāle mia ma le tai o le atunu u le tamao Samoa. I le aso sa ma le aso ngafua. O le apu sa o mai lava. I le tātou big screen, ua tā pena le lei e le tauta iae, le fionga i le ngaftasi ia Fuimono Martina Nae ma le au whengaluenga, le tofa i le vai malai a Siata, fa le balu pio vauliko, ia fa pia foi le au whengaluenga atoa le tauta iae. E le ngata i lea, le avava alua, ma le i atou se vea, fa pia na foi le tofa ia Sale Oula, se mau matei o sa ngala, ia, me leu whengaluenga atoa lava le Radio Samoa. O le a whaasalawina tu sao le lalolangi atoa. Ia tau alumanga o le aso sa aso nei. Ia whapea fo i ma le aso ngafua. O le a sisi na i le fua. Ai o le big screen le nā, o le a saunoa mai eilo tātou te tai ma whaamanuia mai a Samoa i New Zealand atoa ma le lalolangi atoa. Ia pe a whai ele o whaia ni sauninga whapea na i pito nuu mātunu. Ma tau langa olo o tau nofo ma lala ma papa a wai. Mo le toi le whaftai tele i le fionga i le te fono whautua ma balu a Samoa ma lo tau komiti whafoe. Ia, ai mai se fo i le Port Kalambe ua whasoa i ai. Ia, a wā aso ia e lua. O le a wheilua i ai le tunu e pāti patia le anga le lei o le tua. O na o le i le aso ngafua. Ia, o le a wheilua i fo i Samoa i le tae au le sisi ina o le fua e tāle i tū lai fitu o sisi le fua lo ruinga lai pongi sa e sisi lo manakako fua. O teimi ua wavala mai ata o le tae au. Ia, whapenao na langi ina le vi o le fua. Samoa tūlai. Ia, le masalo fo i ai o le atau sa veo le amau le whaamianga. Ia, whaalia i fo le nganga, whaalualo ma le nganga maulalo. O le mau o lea manoa. E langi nai le vi o le fua o le sa o le tonga o le tātou malo. Ia, ai o le a tā ina lea. E le whaili o le brass band ana whanua. Brass band, i lalo le te inga le fioga le taulangi i a tofa. Ia o na se e tuai lo lea. Ia, oi, whaifu isi a tātou tau mawhitanga mā mai lea sā, ia wale fonga tau mawha o le tōtele. Ai o lea songa fua la lea. Ma e a sauni ngā lotu, o le sisi ina o le fua, na i sau noanga fo i whala e au mo se whaamrianga mai le fionga le tama le malo, le konsula o au le tātou malo Samoa, le fionga ia Honorable His Excellency Afemata Palusalue Whapo le lua, malona ofisa o le mauta o Samoa, ia whapena fo i le ofisa o le konsula hawao. Ia ona se atu lea, inisi fo i o saunoanga, ia e tau lunga loa i le tau mawhitanga ma whaafiafiaga ese. Tō tele nisi o le au pepese, o le ai, ia, ta ia le whaeli le sunga ia penani, ia, whapena foi o na outou whafonga i lea i le tō tele foi o le au whaafifia, o lea lava fiafi le sunga ia waite le talu, le sunga ia ngalu malemana, te nauri te punu u tautua, le sunga ia fiu, a le tufunga, ia, o le atou o savea, whapena fo i le tamaitai o Faiva Suisala. Ia, o tama mātutua e pe o le sunga ia sua, misiluki, tolu ma nave whamui nā sua. Le sunga le tamaitai pese la wiloa papali i Latafale, Maryland, Lavea. Ia, whapea fo i le au whai pese, fo i le tau te mata i ai a o le i amatalia. Ia, le polkalambe le tauta iai. Ia, nau tau whafonga iai. Ia ma le tau tele la vo risi alo ma tama whanau lau loa, ma le tua voi, o le wala au lia, o le au whawhiawhia
tama whanau a Samoa, I Samoa lava I lau whanua I ele I luma o le mauta o le malo. Le la whai ele konseti tele le nā, ia maolo malanga tuai fo I brother, le uso matua. Whanana Jerome Gray vai atu le alo whasino le, a inga sa lilo mai ama. Ia I lama le wala au lia, o le ia tau sa vea, ma le sunga a soa misiluki tol ma nave whamuina. Ia a ua manatu, o le a mātāpua I atu I New Zealand nei. Ona o loo iai o mātofinga I tutonu o le whono fautua sa Samoa malona komiti whafoe ma le I lātou o loo fufo ina le nei pole kalame. O le a pepese mo le mamalu o Samoa I au kilani ma New Zealand atoa. Awa o le a live stream lava I lunga o tātou pole kalame nei e lua le tauta iae ma le si ufofonga o Samoa I au kilani New Zealand nei. Ia, pe o le wawa ia tule na iai ai o fafola le tātou paka atoa. O le a whaatumuria I le tele o fale ainga le iai. Barbecue, ke puaa. Ia whapena fo I le wha ausi esi, wha ausi talo, wha ausi maukengi, ma le koko Samoa. Ia, o le paifala, o le otai. Ia, ma le tele o vaenga. Ia la watu fo I the famous dessert. Ale te mai tai o akata, le ke pua ale sunga I hatau ili, ai maise la. Toe lua pai late o le tātou tangatalo le na toe mai. Mai le tātou container. Lo ava no muri lava lea. E te alu ai ma sau pepatalo. E wha manatu ai, le onos fulma le whātau sanga. Talu o le tuto tasi Samoa at a landman malan container. Ai toe tasi le pailate. A ta ulan toe tasi le pailate o to toe. O lono winga o se mea toe, masalo toe ono se fulu tangatalo o lo iai. Ai o le a faso soa ma vai le le. Ina ia mana tua I lea asu ta ua tele o le atunu I lona asu whanau. Awa e alu malau pepatalo le fale whailau whaalifu. Awa o le aso ngafua, le aso malolo, ia ua whaasino lea, I le aso soifua e whamanatu, King sa lesa le tolu, pantua fui lesa whamanatu I le aso soifua o Sion Tina, lana mai e stete le tuputupai tai ia Queen Elizabeth le lua, ia lea la, ua sui tūlanga ai le aso soifua, o le tupu lana mai e stete sa lesa le tolu. Matango fie le tele o tau mafa le iai. Whawhie fianga mai le au pepese le ngata I lea o au siva o ngai peo le Imanu River College, Avondale. La tō uma na lau tongia. E le whawhie fianga mai le tau wanga o ngai tū ma nganuu ma pese wha le nganuu. Whawhie fianga na le na whaatino nei I le ASP Festival I le I leva atu nei. Yeah, au mai. It's a family day event for everyone to enjoy. The 64th anniversary of the independent state of Samoa. What a day it will be. O mai umalai si kako whiloa I ai. Ta ua le dale au mai o le whandau. Ia, ua le whaatulanga ina ni sa vali fo lea taipe o le belen tatou fo I le onos fulu tausanga. Le onos fulu tausanga o le tuto tasi o Samoa. Le ana matua matautia me na wa aia foi ma mori mawina. I le savali mai to tisi maua le tolu se fulu o whaala puputonga a onga o company lea ma au lotu ma e kalesia. Le ana sa vali mai o I luma o le roundabout fo I le shopping center. A nga I mai I luma o le maota o Samoa. Masalo se I whaile mea le nai le onos fulma le 5 tausanga o le tātou tunu u le tausanga fau. Ia, whaftai I le ofo mai ma le tautua mai au tātou security. Te tai ai le sunga ia sau, whapea fo I le uso a tangaloa o manase. Ia le sunga ia Shalom, o le uso ia Rob, ia whapea fo I le uso ia Simon. E fo inisi o Pacific Wardens o le whaiona so ni mai, ai maise o le vasenga I leo. Le fionga le li satini,
ia tumanu vau siki asu ia malana fo I tima o leo ia o le a soso ni mai na ia mautinoa e ri o sao ngi ka vale inga e mate I tu le sao le mo le fanau ia mo le fia ia fa pena fo I ia le anga I mai o le St. John's paramedic team, an ambulance, o la iai fo le na service, ma le na fo I au unanga, ina ia mautinoa le saunga le mo o tangata uma. O tātou medias o le aiai, ia, o le tauta iae, whapia nā fo I le Radio Samoa I Pol Kalame o le Gagaifo Faiva, Male Tano Ava. Aiai la ia se isi media outlet, e fia whasala lau I lasu lea. Ia, na autou sila fia le mea tau le whai, longo I lātou o lo o whaatulanga ina, mata ita ia le Pol Kalame. Ina ia mawhai o na tātou ngā lulu e whaatas. E le eisi e tu mawhia leo whai tutoa. I le ngā ruenga. Ioe, e ai a te tau uma I ai, a te tau a ona whasiri. Ia I lātou o lo whātau teia le tātou Pol Kalame. Mau a fo I lo wāwano. Ai le o lo sa wa e tu sa e ai fo malau Camry o mawhai e lau mai ka malau me whapena. Langa o le o lo I ai a ia te tau. Lo puia I la lo whasala launga. Ia e maise, o le tūla I mai. O le fono fau Samoa o I lātou lea. O lo va aia atoa tūlanga ia. Ia ma whatananga o ai a te tau. Tātou te mau ai le fia ma whai I le vānu nofo ma le vā tapu ia. Ia ma ngai o leo sia kako ngaruenga. Ai leo le whai atu. Tātou te alue whatasi. Mo mai tātou te nuti mea whatasi. Ai tau te leo mai. Ai tau mai pu I fo lea mea mātanga pu e adede. Nā o mea mātanga ma mea tau leanga ina. Tau te oe whai, tau te oe pue. Rau tau wole whasa lau le mea le fake news. Ai tau te leo mai I le vaitele tātou te talano. Whasa leo mo whatu sawa. Leo whatu sawa le talale nā. Wau tau masani e. E le alo se upo e whai atu stangata. Ai leo sustai le mea tau na whai. Ana tātou bau ai leo le whea vatai. Le ia awane I sisi a lau pito la au. Ia ma whapena ai le manui o ni me tūlai mai. Ia o le tūwa lalo le nā. I nisi fo I o alo matama whadawa le tunu o lo whai fo I la tau medias ma la tau mea. I lie tau fi o tau. A fio mai tātou tala doa. Ma whapena o na whaasoa. A ngā ia tūle istangata e pu e mai. Le mea o lo iai ta maiti. Ma le whaafianga ta maiti. A ngā ia ne lesi o I le mea o lo pese ai le to ina matua. Ia sua misiluki tolu ma nave whamu ina. Sau lesi tangata e whaasanga ma ia savea. E alo ko uole pu e age mea makanga. Ma uto uo whaasalau. E leo se mea le lei. Ia avea le aso tātou te pulu liba whaatasi ai. Ma moli le vi inga ma le whaafitai I le atua. Ai sili ai lo tātou whaafitai o awa noa le lei ua tātou whenua iai le awa whata. Ma le talitani tātou whai me fia. Ia, ioe, ewa ai fo I sisi fo lele sa whai mawhili ia te oi. Ia vai. Ai le se meo le aku o ilo fe ma e fia kama le anga I le aso lea. Le aso e whabangalo ai le si o uso a tangata. Le aso e te maua ile ngang fia ma whatalofa le limo. I le limo. Sa se vanga ke whakalofa ku ai se ia. Ia kalianga lo se mea masau. Sodi, e whako foi whali, mai kako mea ri, e ko kio mai, ko ke whali di ima. Ku mai ko fe I le mea le tum mo le tunu. I leo se aso ni whingi mea whapena. O le aso tātou te pati ai le lofa mleanga le leo le atua. Whata lofa mo fo tai le lofa. Ia ma tātou maua I se aso fia ma toa anga ma toa tau ma mafa. Ioi, whatau le talo le tunu. Whai e lo fiu la vale pe e mana oi.
Kua whakausa kankalo a koa, a miau pepa kalo se kolu wal special o le aso lea. E lua pepa talo le 5 wal special sa vea ma salamatua ma asiata. A e tolu pepa i le ono se fulu. Sa tauna tolu le fitu fulu a leua whapa uatu. Ina ia tofu sia le atunu, ma se talo e te alu ma ave. Ia ne nā. Ia nisi nao leo whawhiwhia o le aso lea. Tātou tuli matai, ia, ma tātou bapa ai iai. I le matau tia o le alofa ma le mātango fie o le tua. O le mata upu lea ua tāo fia i nei e le whale tupe tu tonu o Samoa. Ia whaapatunga tupe tangata e to ono. O whaia le Central Bank ia sana whai unga whapena whale tu la fono. O masalomi ai nisi e to ono ia isni so tanga i le maliu ai o le sunga Lorenzo le malu tovia. I Ho Chi Minh, o Ho Chi Minh le ngona o le taulanga le Vietnam. Le na tupu wai le whalawelawe ma ta ua i whapea. O nisi fo i li i Samoa, ia Joseph Vaa, ia ma le tangata lea, o le tangata lea, ule tusi la lingua. Anyway, ia tea, e ta ua le tātou whaalango mo tu watu le avanoa e le ofisa o leo le ngata i leo i Samoa, leo i New Zealand, leo Australia, mo Vietnam. Whatiro ai le lātou suenga. Ia o na whaia le iai o se tala i se teimi mulmuliane. Awa, e pēlo whatoro mtaupu leo te lifi tau tala tele i ai. Nei te iua u whale velawe suenga, fo lea leo mai Vietnam, New Zealand, ma Samoa, ma. Whatoa whaia tu e se tala, i se teimi muli. Au te iloa, e whatulanga i se whasosoani, mo so se mtanga luenga leo, po New Zealand nei, ia po Samoa, po Australia, po Vietnam, ia, e tu samale. O le whasosoani e watu ili atou sa vea, pe o le whasosoani leno o watu nei, ele maliu o tu au. E o mai le teimi le nei, ele i whaia lava, le la o tu alalo tua i le fionga, i le whaululunga, o le cybercrime unit le toa wha, i le li i yasi, leo, le upu, leo matanga luenga lea, le cybercrime unit, le na seti i le mafsoswani i the AFP, the Australian Federal Police, set up le cybercrime unit lea. Ina ia au mai alani leo whaapitoa, au mai ama se whaatananga whaapitoa, mai i le whaapasino po le stalo whaapasinonga. Whaatanga o na o au mai ia le data lea. O loo wha mauina ai telefoni matala noanga, office ta inga, i le teimi na tupu ele wha ulawe lea. Wha pena o male me lea lea lote, tatonu mai sesi. This is the first part of the investigation, is communication. O le asu ene telefoni. Le la asu ene tamsasa o ia telefoni. O le ambo ai feso ta inga, po o ai isi ia i tu o le mele. And that's exactly was my application to the police and the investigators at the time. O le mani o tu au. Ai o mal temile nei le ai masesi. Ai sea, fefefe, matua matatau, e lote le mea le nā. O wha maunga o telefoni lunga Digicel le pou, vale, Vodafone. That mea le na fefe. They know somebody's going to get caught. Somebody's going to get caught. They will catch these culprits. Ele to tasi, ele to lua, ele to tolu, ele to wha, to tele. Mea le nā o musu ai. Yo, i te tai leo sai ai, tolo au pa au le uso i a tau. Ai le ai masesi, o le sosoani atu leo le au tu stala ma leo whasa le lau. Motu ina atu ili mo leo. O la e su e mena, wa ana maua mena. Wasi pela ato mai le tata na le ngō le tangata o le numero lan telefoni
e print out fo ia le text. O le taimi na whai le telefoni, o ai na vili ia pai. E whai loa mai fo le telefoni, le mea sa tu le tangata leo lo msalomia, na a fia le whana velave lea. La le vasili ana na le tu lai mai nei, why haven't you done the right thing? Why haven't you turned and used the lead that was provided by le atawa savea? Lea ia se si fi nau mai tu atu o nā mea uma. Na o pese atu lava 5 tausanga taluai. Telefoni. A mali telefoni a Sam, feo iai. Mali telefoni a Limongi, feo iai. Le maua ta avale, le maua telefoni, le maua wha maumaua. Tusa pe te tango e matua whaaleanga telefoni maka se sa malafo lele, kongi le afi. Oso ele pau whiriwhiri i runga, kongi le sami. E maua lava. Recorded data of that phone. Ia mai ai mala tangata. Wha maunia lava la tala leo lo o iai mori mau e tōtolo. Na vili mala tangata na ile pō na tupu ai le whara vilava i atu au. Vili mai Samoa, vili mai ile tangata i nei i New Zealand. Tali atu le tangata i New Zealand. Fesili le tangata wang. Tangata i New Zealand o ina vel tavale. Oina vel tavale. Tali le tangata le na vili mai Samoa i le tangata le na tali atu New Zealand. Whamai ele o ia. Aoi, e ese le ingo le tangata na tau. Ioe, o tau se sila la walanga leo o tātou toi o nei. Wa uma le conspiracy case. O mori anga o le fauina oni mori mau e whaasese tua i Alimongi. Lea la ua wha mama. E le i whaia e la auli, o li o, puleai, malise mai uma na whaia ni tala. Wana o le tōtolu lea ono o la tau wha mtalang sa recorded mua, i le suenga mua leo. Lea la ua le whaasalai nai ia ma whaamauni aini mori anga o le awhionga le li paramia, whapea fofi puleai ma. Lea la, ua oma le mea le la tātou woloa sa ili, le tangata tonu lava na maliu ai tu ang. O ai le ngolo laumanu ia pea. Ana whai le mele nā sa au ta talo atu ai. Telefoni. Vai fo la a mo telefoni e tangata ne, e mo tonu al tangata na vili mai o i New Zealand. I le taimi a o le no fuanga foi. A se sila foi ai a tupu le whanu la vele is tangata. Oe, toi titi a pili telefoni o lauto o lua. E te lua momoe ma le telefoni, te lua tā whawhau ma le telefoni, te lua fusi ma le telefoni. E le mawhai e alu a tiai ma tuu lau telefoni. O le pōla na tupu ai le whana vilawe lea i atu au. Na popole tangata, people panicked. They were worried, scared. And they bound to call somebody. O le fefe, ma le matau, ma le mautonu, i le mea wa tupu. Tango lo le tangata ilan telefonu, vili loa. Oia vili, e vili tangata, e la lata mailo na loto ma e va la lata le lua maftanga. Aisa, popole, wa fefe, e le ma fawina, it's an accident. Ai ua avea ma mata upu tala noida ono le wha maoni o le tangata na tupu ele whana vilave. Ua le tau o ia. Ele i maa wina o le a tupu se mea whapenei. Whapenei ua lewa na uma le mea. Ai sa whainga tālanga o mea na sa tupu mai o. Na whi alo whai ai ona ua whaapolo kiki atoa. Le whainga malo sa moa sa iai. Ma whete na inga ina ua tūlai mai. Le whainga malo la uli. Whetau ima le whainga malo tūla epa. Na o le pisa, le au pisa le pōpe se urungali i fo le whea lo whani.
i whetau ai, ma whe ai, whe mā salo ai. Ne mea nana tu. Ai ana tātou wō i whaile mea lena o whai tonu mai. Listen to this. This will be part of the Vietnam investigation. Firstly, they will go to the technologies of the modern times right now. Olea, lale modern technology, communication, internet, email, messenger, the using of Wi-Fi, and of course, texts and telephones. Ole mea whaingo fie ale nā. Ole mea le nā tup. La tātou wa aine iei au o nei leina o communications ia la sau nei pe a sau ato i whafo le ulu le tama ma le tala. E sau nei whamaina vili atu pai i whea o ai le tangata e tau mai le ngō le tangata. These are forensic investigators, specialists in technology and telecommunication. Ia, tele i o le tātou whasoa sa o manatu. E tātou te o iai. Le mea tā ua le nā, ua maua mai le ona. O le whale tā vale le nā. O le uni, o le avoi. Unalei. O le UNALEI. O upe e pe lo fatu, ma mole lo manawa ina ua wha leo mai le palangi i le tala leo. E ta umai e le u la lei, ua pe i spela vo leo le u, la a, la e, i, am. O wha pea ua ka whiwhi e le u la lei e pele le loto, ma le tui ve ma le wha solo. Alo o no u i vai ala. Ai le te uroko si pela meo le una. O le UNA, i o wapele, la lea la. La whetai e le o le u la lei alo mātou, nuu ma lo mātou, i tu ma lo. Ia, alo whamai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Anga le lei fo i le tua, i le anga i atu, le mānawa o ngā luenga, ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Tele le tātou whāsosa, mana o ia pat. Tomorrow is another day. Oi, le nā, tai au le aso, tō na ia malolo, wangalo ia ta ue malolo, muta ngata e sau fu ile i atua tai au le whāsua le tātou lau. Ia, malui fo i le anga tolu, ma le lofisao sa boi le aso tai au. Ia maea, wausi ma whāsosoa, ia o na whapena leo na momoli ipo le tai au. Ia, ma momori fo i awa, tau mafa se awa i le whaafonga tāpua i le atunu umalau tāpua inga le nei vai aso atoa. Ia, momori ai, ia, se i tapa se ipua le atunu. A inga ma tapa au ma whaleo polu, ai maise o le tāpua inga ma malu, i tawhai fia lātou te tau muri pea, ele pola kalame lei atoa sa vea. Male tānoa awa i le astonai e te maua iai le sao ato toa. O ne ngalo ia te oe, ia le tātou wha moe le asala toi wha manatu atu foi i le aso tai au. Lungo le tātou apio fōlinga, talo whai. Ia, Caroline Tuala is watching you from Mangele East. Talo whalava Caroline, la lole soi fumanuia, aftaile mafuta mai. Familie le listen ja oi is a ole ja Mac 15F ja va per foi ia si vale pasesa. Have a wonderful weekend to all of you, our friends on Facebook page. Please share our program and also love it, like it, and subscribe to it. You know, we're doing so well, you know, in terms of viewers and responders for so long. Fe ai Samoa lo fatu, we tele tatu whiloa I le aso tai au. Hans Webster, my dear friend from Perth in Western Australia, your lovely wife and children and family, I wish you well and have a wonderful weekend. Enjoy the celebration live stream from Auckland, New Zealand and Samoa of the celebration of the 64th anniversary of the independent state
of our beloved country, Samoa. Wonderful memories. May I walk you down the memory lane tomorrow as well of what happened so many, many years ago that you will always remember when you think back 64 years ago. Whaftai Caroline, manuia tele ia lenei fo ia fiafi, o isi lea sina leo talofa sina, malol soifu manuia. My dear friend, Ricky Jones, talofa lava malol soifua, oilis. Lele, Ricky Jones, talofa lava. Alo le soifua whaftai le mafuta mai. O motuloa maulolo talofa tuisa mau, ia te oe ma le tausi, o le vau, alo le soifua le vau, R.L. Malaysia. Ea la tatu wu. Leanga, le ua, fufu mai isi kama o mai, whai latu au nanga ma le tautua, nei fo ia fiafi, lau tō fine ia Fortino, Josefa ma le tō fine fo ia Erolini, le uso ia vai singano mo le tamo foleni ai maise le tatu tama matua le fionga ia masoe ia fa pe fo I tui mau lunga mo le faltua Lucia Mika le uruai talo flava Thalari Malu fa talo fatu le loi Christchurch le uruai tu mua Smith Joe Smith mo le faltua ia fa pe fo ia le uso a fa se le lau pesta u unga Alex Fido ia male ainga male au finga luenga ale si ufongo Samoa so tai I le loi le ayo keriso Ria tele tatu tunu male fai unga ole nei vai aso umi ia mau le saunga le mu fai be fia mau fo le on sai male lava pale ia le tala lea ria tele o tatu le tafa tolu le tatu va nofo te tai fa le tunu te tai fa le malo ia o te tai fo I fa le nganga ia male mamalu lau tele o Samoa poto I ona tu langa fa lupe la tatu o su le pese le ia tau se vea e fa manui atu ai ia te oi ile dei fiaf bali ska ko pese le pese le ia tau se vea e la le lei oi le tamai tai Samoa lo fa tu fo I mo le uso pele ia sua misiluki tolu manave faumuina sua ia male fale tua ia male a inga foi ia mese o lo faanga mo le tatu komiti a toa o tapenanga ale fono fau tua le komiti fa foi o le maftanga fai au so fatasi Samoa ia wala wo fionga Father Michael Enderman o lo te fono ai male malu le au fainga alwenga ia ai mese foi lau fionga le konsula le tama le malo, malo ofisa, malo au waa. Faa fitai le anga le lei. I le fono le atunu. Ai maise. O lau, faa malo lo mai le te le o taimi. E au oi mai. Ia ma faa malo si au. I le fono fau tua Samoa. I au kilani nei. Faa pena fo I momo onga le lei. Mo fono fau tua Samoa. I Wellington, Calais, Sydney, Melbourne, Brisbane, o fair level o iai fono fau tua Samoa, fono fau tua Samoa. Ia o I la tau le na, o lo ngafa ma le wha maupopoina o Samoa. O ia la Samoa, fo lele, e ese o la tau winga ma mea whapena lele, whai e pia le tau winga le na. Ua ilo fo I ve ai meo wingo meo tangata, e tau wha leanga ma loto leanga. Ai leo mai, I mea e whai e Samoa. Tātou te mawai le loto te tele ma le whealo whani. Ia, tia ia vaenga whai la tau ia. Tātou mai la lango le malo le nale. Ia, ua whaasinonima iai le atunu. Ai tu tofi e le atua malo. Pese le atau sa vea. Satu sia. Ono lo ma fo ile ufo I o langa ma ufo I ki finga. Po whea au te hanga iai. Afrika, Amerika, Japani, le atu Asia, New Zealand, Australia, Hawaii. E te fōi mai lava, wai tau te milo umamata mai ta ese o ia tunu. Ai te fōi mai Samoa. E le uma, e le mawai, le la le leie.
o te maitai Samoa. Manuia te leo tau te maitai lea waluma o tinam te maitai. Ea, manuia foi tau mawhitanga matali ngā sua, o si ngā taulanga, ia mamalo longa nei po. Whenua i le tano awa i le asua taeo. Ma Samoa lo whawhonga mai i lunga le FM 106.1 di Samoa. Soifua mai a manuia. Awa wata whaatasia watu ulo to atoa o le la o Samoa o lo ua lofa mo oe le uma e tu mau persio i le uma o e mau watasi o lo sila mai le lagi le la le lei oe o Samoa Wanau ia i lo uloto atoa Lo uola malosi E mo oe se yo i le oti Tu mawea o i lo uananga Se yo i le ngata ana Watu uloto atoa O le la o Samoa O lo alofa mo oe le uma E tu mo persio i le uma O e mau uatasi O lo sila mai le lagi Le la le lei oe o Samoa Wanau ia i lo uloto atoa Na oe e la le lei Na oe